намояндаи вазорати корҳои дохилӣ дар додгоҳ аз додурас хостааст даъвои Каромат Шарифов дар мавриди надоштани шаҳрвандӣ рад карда шавад. Дар мурофиае ки пас аз зуҳри 24 май дар додгоҳи Исмоили Сомонӣ баргузор шуд, 3 нафар аз вазорати корҳои дохилӣ ва 1 нафар аз вазорати корҳои хориҷӣ ширкат карданд. намояндагони вазорати корҳои дохилӣ гуфтанд ки Шарипов шаҳрванди Тоҷикистон аст. Каромат Шарифов мегӯяд ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи мақомоти корҳои дохилӣ сохтааст ва ҳеҷ гоҳ шаҳрвандии Тоҷикистонро надоштааст. شما سال پیدا شد با منفعت NVD در این حالت سود دولتی تاجیکستان حرکت میکند که فقط منصبدارا رو محافظت کردن. ба гуфтаи Шарифов ӯ ҳанӯз аз замони шӯравӣ дар Русия кору зиндагӣ мекард ва баъд аз истиқлолияти Тоҷикистон ки то 10 сол ба ин кишвар намеомадааст, аз рӯи қонун шаҳрвандии давраи шӯравиаш бекор шудааст. ما باید گذاریم شهری سود بالای عالی و بدتر کیستان سود. چون که اگر سود رایانی گرداند کرامت شریف و شهروند هست، من میدونم که بدتر اگر ما بود بحث شود، سیستم سیاسی شود، دیگر پیشبردی‌ها شود، حزب‌ها شوند، گویا که نه این شهروند رایانی داده بود. با ما بود از بالاتیان یا که دست کشان. ما به هر دوشم لازمم تا که در بودن سود کیستانی دولت تاجیکستان. мурофиаи Каромат Шарифов 1 ҳафта таъхир шуд. раиси ҷунбиши муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия рӯзи 13 декабри соли гузашта баъд аз бекор кардани шаҳрвандии русияш аз Москав ба Тоҷикистон ихроҷ шуд. ҳоло Каромат Шарифов як шахси бидуни санади шаҳрвандӣ аст. Шарипов ихроҷаш аз Русияро кори як гурӯҳи манфиатдор донистааст ки ба ҳимояи ӯ аз ҳуқуқи муҳоҷирон рабт дорад. شادمان یتیم ملا رجب یوسفی آزادی دوشنبه. مثلا در یکی از ماشینایی که از حکومت روسیه بود پتروفکا در قسم پسی ماشین پنهان میشید خواب بود.